Muna 106 ming bo'ldi. Qanchasi ekan? Жаңасы ekan. Ay bu şu. Oradan burada kişilerimiz var. Bundan baytal 124 kaldı. Bu baytallar qanchadan bo'ldi aka? 106. Bular cho'ng belar turibdi-ku. Mana aka, buni belar semiz. So'yish qobilat 119 mingdan bo'libdi. Assalomu alaykum. Qandaysizlar? Yaxshilarmi? Yoshlar qanday ekan aka bular? 3-4 tuğ. 3-4 tug'an belar ekan-da. O'ta semiz boqilgan ekan. 119 mingdan bo'libdi. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz Jalobod Jilqi bozorini tartib ko'rsatamiz. Assalomu alaykum. Qanday? So'nim bu? Qanday bo'ldi bozor ham? Yaxshi. Buni qancha bo'libdi? Bilmaysizmi? 92 oldu. 92 oldu bu. Qanchasi ekan? 4 tuğan bir. 4 tuğan. Qani qo'ydi bilmaysiz bazını? Qo'ydi bilmayman deydi. Hurmatli ko'ruvchilar, kanalga atalingizlar. Bundan buyoqqa mol bozor, jilqi bozor, qo'y bozorlar tinmay tartib kirgizib turamiz. Mol yerda. Урматтуу мекендештер, мал жандыкка берүүлөөчү Казакстандан келген гороховый чечевичный талкаланган жемдер Карабалташ шаарында сатылууда. Сатуучунун айтымында бул жемдерди багуудагы мал жандыкка жемдин өзүн же болбосо башка жемдер менен аралаштырып берүүгө болот. Баасы 12 сомдон башталат. Сатып ала тургандар болсо же толук маалыматты сурап билүүнү кааласаңыз 0703 30 07 96 0559 59 15 25 номерине кайрылыңыздар. Soda kızı attır. Kaç satıldı? Ayaşın çöndüğüne koşmaganda verebilirsin ha. Ayaşın çöndüğüne koşmaganda verebilirsin mingel ha. 97 ming bo'libdi. Buni yerda bir 97 ming bo'libdi. Nima buni oldi u 97? 94 kaldı 96 verdim. Allah desin. İşten iyidir. Buna bir qancha oldu aka? Ha? 110 bo'ldi deydi buni bir. Qanchasi ekan bu? Ikasi. Qanchadan bo'ldi bular? Assalomu alaykum doka. Qanday? Yaxshimi? Qanchadan bo'ldi? 140 mingdan bo'ldi. Buni no'qatning guli. Qancha oldi qulundu be? Basını aytib qo'yaman. 79. 79 qanchani tug'an ekan bu? 3-4 tuğ. 3-4 tug'an deydi. 79 ming bo'libdi. Qulun erkakmi? Erkek. Erkak. Arzon olsunlar biroq, ha? Yo'q, ha? Buni qancha oldi kam bu? 100 da. Buni deb 100 bo'ldi deydi. Buni erkaktachi? 75. Buni erkakta 75 ming bo'libdi. Assalomu alaykum jigitning guli. Qancha oldi bu yoqda? Erkak ekan, ha? 45 dan qo'yib beraman. 45 dan qo'yib beram deydi. Sotib ol, sodam bersin. Baylan var. Erkek. Qanchadan bo'ldi belar? 110 qo'yib berdim. Buni 70-chi? 75 ga. 70. Buni qancha oldi, bilasizmi? 100'dün üstü bolsa gerek değil. Hurmatlı ko'ruvchilar, kanalga atalingizlar. Bundan buyoqqa mol bozor, qo'y bozor, jilqi bozorlarni qaltirbay tartib ko'rsatamiz. 75. Buni cho'ngatdi da so'rab qo'ying. Buni bir qancha oldi? Qancha oldi buni? Aytpadi bosim. Baykesi. Qanchadan bo'ldi bu yoqqa? Olmaz aka. Buna 84 oldu. Buna 74 oldu. Bunun sarısı 74, bunun qarası 84 ming bo'ldi.
Урматтуу көрүүчүлөр, каналга атталыңыздар. Мындан бияка мал базар, кой базар, жылкы базарларды айландырып тынбай тартып киргизип турабыз. Охо. Я чоңунан кармап алыпсыз го ака? Өтө кызып атат жылкы базар. Ака кандайсыз? Жакшысызбы? Канча болду жайга? Bunu 100'e sıraganmayacak sırayla. 100ге сураган мойдон сурайлык деп. Неде табуросы жүрөкпү? Жүрөк. Yok var o. Мына 98 мың болду. Эки асы экен. Ука канча болду сеники? Канча болду? Басын билбейм дейт. Мунаныкы кайсы соода болду ака? Колуң тартыда мен соодан көрөм. Муну бышты соода болот. Тура канчага? Канча болду ака? Уларыка мунун канча болду ака басы? 90. Hoş turaç ver salak ver. Азыр муну бышты соода болду азыр. Onu geletsin kaşka. Оны келеттен кашка экен да муну? 85 болду ака ошо. 88 болду абы. Жакшы экен а бирок а? Büştü ekan. Мына туугандар муну келеттен кашка ат бышты экен жашы. 88 мың болду мул жерде. Мына сарат менен көк ат катуу салышты. Сарат 170, сарат азыр 120 миңге мына жерде соода болду. О, канча кылып атпайбы? Эке туруп атам, акча табыш керек. Керек. Бакайчы кандай экен? Сарат болдун жүрүп койдуң аре болду. Кандай экен сырга бул сарат? Зор экен дейт. 120 мың болду тушат азыр. Koy verisi gerek. Муну көк ат 178 мың алынған екен, азыр алып чыгып кетет. Канчасы экен? 5 асы дедиби? Şu an 5 асы екен азыр. Муну өспүрүм бышты екен 100. Бакай канча болду? 75. Буттар өтө жоң экен, а? Бышты. Ulan ne oldu? 175 мың. Өтө соң экен, тумшугда. Кана бир атты. Энчик алдың ба? Ençik aldım dedim. Аксыга алып кетесиң бе? Молодец. Мына ушат бүгүн аксыга кетти, 175 мың болуптур. Наркыны канча калдың? Бакай. 30 oldu. 130 болдубу? Мунучу? Bu 31 oldu. 131 болду. Жаштары кандай булардыкы? 3 ağzı nar 4 ağzı. Мунусу 3 асы, наркынысы 4 асы. Молодец, бакай, өтө сонун аттарды алыпсың. Буйрусун сага. Муну үйгө алдың? Үйгө алдым. Энчиге. 175 мың болуптур. Өтө чоң жакшы экен да бул дагы. Сына. Ачылыктан алыпсың да. Ушундай туугандар. Ушаттар аксыга кетти. 175, 131 мың. 175 oldu. Zor attık. İçine gözüne akışık olup duran diye kabistan çıkıyken be. Şundayken şurasına karar. Ençik alıp dur da. Zor attık. Ha, görüntü gerek. Көрөт көз. Туяктар баары жакшы экен, а? Zor attık. Piştiken abi sayılır. Piştiği gerek. Çok yakışık. Муну сарат 123 мың болду. Нол жерден сода кызып атат, азыр жанына барып, соданы кызган жерден тартып көрсөтөм.
Buna kes. Yerine satalım. Sana yetiyorum. Kerem de. Sağ olsun. Kapalı çok. Qanchaga so'radingiz aka buloqda? 110 mingga so'radi deydi. Gençliğe o balak alper etti. Verin de. Yaş balaga ya. Verin olsa balak alper etti. Ya balaşmadı ben bunu balaşmadı. Abi ben de söylesem bizleri verin. Verin. Allah yok. Ya tanıdık mı? Biz onu bargının. Yok 110 liraya var. 15'ten kam satalmayayım. Aynen. Kaç lira? 15'te kemini sata albayım deydi. Kadar nerede?